Assalamualaikum A'udzubillahi warahmatullahi minasyaitonir wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di kelompok ketiga halaman 15. Ada Ibu Eli di Tangerang Selatan. Silakan Bu Eli dimulai. Iya, Bu Eli. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika Kadzalika samawati samawati samawati. samawati Iya. Samawati bialihatina bialihatina. Mm-mm. fabatila Fabatila hamilati hamilati rodiyalaha radiyalaha asifata asifata fasyati'i fasyati'i bidonini bidhanini. Kemudian ini la hayata. la hayata La hayata wa ja'alani wa ja'alani bilisanina bilisanina ibadihi ibadihi wa taqina wa tagina. fahizaba Jimnya keras. Jimnya keras. Fahija. fahizaba Fahija. Fahijaba. hafizina Nanya pendek. ya hafizina Hafizina. hamidata Hamidata. wa asila Wa ausila. Kemudian ini ahadis. ahadisa Ahaditha. Kemudian wa ilahi wa ilahi. Hinya pendek. wa ilahi Uh-uh. Kemudian bisaminika salah, bukan bisami. Mana bisami? Lihat baik-baik. bisa terbalik Kebalik. biyami Ya. biyaminika Biyaminika. li abi Biyaminika. ya li abihi Li abihi. sahibatihi Pendek. Sahibatihi. wa akhirihi Khair wa wa akhirihi. wa ahi wa akhirihi
wa akhirih. Kemudian nih 16. Ya, silakan. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Tatitu. Tatitu. Jajiju. Jajiju. Dadidu. Dadidu. Dudidi. Dudidi. Dudida. Dudida. Dudidu. Dudidu. Fa'ala. Fa'ala. Fu'ila. Fu'ila. Kataba. Kataba. Kutiba. Kutiba. Qoro'a. Qoro'a. Dengan qoro'a. Quri'a. Qoro'a. Quri'a. Doroba. Doroba. Duriba. Duriba. Hasuna. Hasuna. Pahuwa. Fahuwa. Yamuna. Yamuna. Dohuma. Dahuma. Sajuda. Salah. Sajuha. Salah. Ain. Oh ya. Saju'a. Syaju'a. Qoruba. Qaruba. Lauma. 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 Rajulu. Rajulu. Azuma. Azuma. Kasuro. Kathura. Rusulu. Rusulu. Pinter. Bu Eli nanti bisa gantiin mamahnya, ibunya ya. Pimpin yasinan. Pak Ustadz, suaranya kurang terdengar. Oh. Cak. Terus. Harus pakai handset kali ya. Oh iya. Pakai handset dinikmati suaranya. Raj. Handset dah Raj. Handset. Kholiqu. Semangat atuh, kan mau memimpin yasinan. Kholiqu. Bari'u. Bari'u. Bukan bari'u. Bari'u. Itu hamzah. Alif. Bari'u. Banyak. Terus. Bari'u. Pendek. Bari'u. 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 U-nya pendek ya. Bari'u. Bari'u. Kemudian. Qabidu. Qabidu. Basitu. Basitu. Halimu. Halimu. Azimu. Hafizu. Jalilu. Halimu. Halimu.
Halimu. Azimu. Azimu. Hafizu. Hafizu. Jalilu. Jalilu. Wa ilahi. Wa ilahi. Basarihi. Baso. Basarihi. Baso. Baso. Basorihi. Basorihi. Atiyati. Hati-hati. Bakoroti. Bakoroti. Rafi'i. Rafi'i. Wasi'i. Wasi'i. Ba'isi. Ba'is. Ya. Ba'isi. Ba'isi. Benar. Ba'isi. Mazidi. Majidi. Terus. Raqibu. Raqibu. Mazidu. Bajidu. Syahidu. Syahidu. Wakilu. Wakilu. Mu'idu. Mu'idu. Mumitu. Mumitu. Muqitu. Muqitu. Muzibu. Mujibu. Rawasiya. Rawasiya. Wa'isa. Wa Isa. Sukaro. Sukara. Nawasi. Nawasi. Amalihi. Amalihi. Ibadihi. Ibadihi. Biayati. Biayati. Muta'ali. 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 Kemudian Bu Eli yang ini. Coba Bu Eli. Ada kelihatan? Ya udah. Zulumati. Zulumati. Kawakibu. Kawakibu. Wa muhina. Wa muhina. Bimasalihi. Bimasalihi. Hamilati. Hamilati. Fakhosita. Fakhashita. Maqalidu. Maqalidu. Sayusibu.
sayusibu ويرثها wa yarithuha صادقين sadiqina ما يغيظ ma yaghidhu غاشية ghasyati. Iya, yang ini Bu, bigulami. بغلام Bigulami. Iya. ويميت Wa yumitu في صالح fi salihi سرابيل sarabila سوامه سوام sawabu بكلماته bikalimatihi satajiduni satajiduni fatusiru pendek fatusiro fatusiru fatusiru fi suhufi fi suhufi wazadahuma wazadahuma ta'imi ta'imi syi'atihi syi'atihi. Bagus. Ya, qalu. qalu bala Qalu bala. fa'idha raqibu Fa idza rakibu latahunu la takhunu kanu lana abidina kanu lana abidina amanu wa amilu amanu wa amilu. Terus sabiru iya benar. sabiru warabitu Sabiru wa rabitu hazaru wazahadu jangan ragu jimnya hajaru wajahadu. Ibu ngopi dulu semangat gajinya. Ngantuk ya Bu? Aduh. Ibu. nggak lihat ngopi Ayo. hajaru
wajahadu hajaru wajahadu wajadu ma'amilu wajadu ma amilu sodaku 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 ma'ahadu sodaku sodaku ma'ahadu sodaku ma'ahadu fayaqidu laka fayakidu laka wakanu lana khoshi'ina wa kanu lana khashi'ina. Kemudian fala talumuni walau walumu fala talumuni walumu fala talumuni walumu fala talumuni walumu. qala manahakuma Qala manahakuma. Aduh, ibu bikin ngantuk. Ngopi ya, Bu? Gak biasa ngopi Pak Ustaz. Cuacanya nih, gantung nih cuaca nih. Juga ini jamnya jam ngantuk asalnya. Gak apa-apa, semangat. Udah jam ngantuk, suaranya ngantuk lagi ya. Gak apa-apa, semangat. Yang penting. Insya Allah. Ajizu yujizuna. Kemudian waja'alahu aqimu. Kemudian yuqimuna wa rasulahu afidu yufiduna pendek, ujungnya pendek, keenakan, pendek. ya Keenakan. yufiduna Yufiduna salatahu. Kemudian yang ini, Bu, atiku. afidu Udah itu mah, yang bawahnya atiku. Si ibu. Aduh. Atiku. yutiquna
Atiquna. Amarahu. Amarahu. Ati'u. Ati'u. Yuti'una. Yuti'una. Fama ra'a. Fama ra'a. Aminu. Titiknya dua, Bu. Aminu, amin. Amito. Ibu. Lalu si Ibu. Amito, Bu. Amit, Iya, Bu. ada Amit, ada Bu. dua ya. Ada dua titiknya. Amitu. Amitu. Yumituna. Yumituna. Fi suhufi. Fi suhufi. Kemudian. Azilu. Azilu. Yuziluna. Yuziluna. Kemudian. Fakhalafahu. Bukan pahu, kohu. Oh, salah lagi. Bu guru ngantuk ini. Akholaqahu. Fakhalaqahu. Bagus. Yang ini, Bu. Silahkan. Yakhafuna. Yakhafuna. Yasuquna. Yasukuna. La yu'tuna. La yufuna. Yuh Yuhi. Yuh aja. yuhi. Yuhi. Yuh aja. Yuhi. 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 Yuhituna. Yuhituna. Yudi'una. Yudi'una. Yughithuna. Yughithuna. Faja'alu. Faja'alu. Wa zalamu. Wasalamu. Lazuqu. Ladzuqu. Diulang. Lazuqu. Ya, silakan. Janahu. Janahu. Lanuziqahu. Lanudhiqahu. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha.
Manamiha. Khoti'ina. Khoti'ina. Satajiduni. Satajiduni. Ma'isyataha. Ma'isyataha. Fatuba. Fatuba. Biyaminihi. Biyaminihi. Manazila. 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 Kodo. Idza qada. Iza warithina. Warithina. Biza. Bizaha. Kenapa? Ibu Piserian. Ini bu kenapa jadi latah gitu bibir sekalian atuh. Bija. Jangan latah tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Bija. Bija ya Pak Ustadz ya. Iya bija. Iya. Bija. Bija hajihi. Bija hazihi. Syawafaha. Syanya pendek atuh Ibu. Iya. Sawafaha. Syanya pendek. Syanya pendek. Syagofaha gitu Bu. Sawafaha. Syagofaha. Kemudian Fasyati'i. pendek. Fasyati'i. 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 Bukan i biasa aja Hamzah. Fasyati'i. Oh biasa aja. Fasyati'i. 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 Iya. Kemudian Ibu ngantuk. Kirain saya kalau itu dibacanya ain Pak Ustadz. Iya tetap ya. Jangan, itu iya ain biasa kayak alif biasa. Fasyati'i. Yang ini Bu. Oh seperti alif biasa ya. Kayak alif biasa. Nakisuhu. Nakisuhu. Kemudian Fatusiru. Fatusiru. Kemudian Mafatihahu. Mafatihahu. Kita tuh Bu. Fawakazahu. Fawakazahu. Kalihuna. Kalihuna. Kitabahu. Kitabahu. Kemudian Tazudani. Syuhumahuma. La ya'uduhu. Itu sama, jangan ya'u, biasa aja. A, I, U. A biasa. La, ya'u. Itu bukan ain ya, bukan ain. La, ya'u. Ya'uduhu.
La yauduhu. Kemudian so gitu. Soghiruna. Nanya pendek. Soghiruna. Sogiruna. Soghiruna. Ditanya pendek Bu nanya. Astaga. Ibu mah ngantuk. Oh, Sogiruna gitu Bu. Sogiruna. Soghiruna. Emang ikro enak. Ikro 3 tuh belum enak kan. Sekarang nggak Soghiruna. dihentikan ya. Sogiruna. Kemudian Bu. Subulana. 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 Iya Bu. Subulana. Terus Bu. Ibu mah biar nggak ngantuk. Pendek Bu. Lala bisu. Bisu. Bukan. Ibu dengerin. Lala bisu gitu Bu. Lala bisu. Gitu. Lala bisu. Kemudian. Khotiina. 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 Kemudian Bu. Lima yuha. Lima yuha. Kemudian. Khoroku. Konya panjang. Lahu. Khoroku lahu. Khoroku lahu. Khoroku lahu. Zuhurika. Zai. Zuhurika. 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 Kemudian. Zuhurika. 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 Kemudian. Ru'utiha. Ibu mau kain wae. Ru'u. Biasa si UU, si AA, si I. Jangan ru'u. Ya ain. Bukan ain hamzah ya. Alif. Ru'u. Kebiasaan. Ru'u. Si UU. Biasa ya. AIU. Ru'u. Ru'u. Siha. Ru'usiha. Ru'usiha. Kemudian. Tubashiru. Karihuna. Talumuni. Kemudian. La tanabazu. Kemudian. Yuza'una. Maqalidu. Kemudian. Ora iso. Pendek. Waya isu gitu loh Bu.
wa ya isu, Waya isu. Waya isu. Kata orang Jawa. saya tuh Orang kebiasaan cowok. main. Iya jangan kerengahin ya Bu ya. A. A, Ya, I, U. A. Bisa. Iya. ya, Aduh Ibu. wa ya Gimana mau isu, gantiin? Gimana mau gantiin mimpin Yasin kalau belum pede? Oh ya, insya Allah ya. Nggak lama juga. Pokoknya mah pensiun jadi ibu guru nanti dipanggil ustazah itu. Kalau amin, acara-acara 7 amin. bulanan. Ya, Aduh. saya marhaban ya. Harapan. Itu. Ayo Bu, terus Bu. Wa ya siu, wa Terus. ya siu, Kayaknya udah ganti sekarang mah. Waida. wa ida, panjang ya Rosa aja. Waida. Waida sa'alaka ibadi. Wa ida, Iya. wa Wa idza ida, sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. wa ida sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian Yusufu wa ahuhu. la Yusufu wa akhuhu. Kemudian Nasi Allah. ya. salah Bu. Bilangnya panjang. Nasia. Nasia. Nasia hunahuma. Itu mata, Bu. Balik lagi. Bukan. Tabu, si Ibu bikin ngantuk, jadi ngantuknya hilang ketawa nih. Bukan lah ya Bu ya, tak. Aduh Ibu. Iya. Nasiyahu tahuma. Astagfirullahaladzim Ibu. Nasia hutahuma. Iya. Nasiyahu tahuma. Waharaku lahu Wakho. bani. Ya. Waharaku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Aruni mada. Aruni mada khalaqu. Aruni mada khalaqu. Aruni mada khalaqu. Gitu Bu. Kemudian Bu. Lanjut apa ulang? Ya, lanjut. Kafa. Kafa bina hasibina. Kafa bina hasibina. Hajihi bida'utuna. Bukan bida'utuna, atuna Bu. Hadihi bida'atuna. Hajihi bida'atuna. Hadihi bida'atuna. Kemudian Wasulasa waruba'a. pendek Bu. Wasulasa waruba'a. Wasulasa waruba'a. Kemudian Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Kemudian Bima kasabu
taroka. Bima kasabu ma taraka. Kemudian ini Bu ya. Kolama. Kolama nahakuma. Ya, silakan. Qala manahakuma. Qala manahakuma. Kemudian Libasahuma liyuriyahuma. libasahuma liyuriyahuma. Sholataka. Salah. Lanjut Langkahnya. panjang. Sholat. Astagfirullah. Aduh, jadi lucu maaf ini bukan ngetawain Quran bukan si ibunya ngantuk lucu. Iya, Aduh. ngantuk kalau Sholataka. sholataka. Kemudian Ala syakilatihi. ala syakilatihi. Pinter Ibu lah. Ya, yang ini Bu. Silakan. Sadaqu ma'ahadu. A-nya panjang Bu. Ma'a gitu Bu. Sadaqu ma'ahadu. Sadaqu ma'ahadu. Hadisumu. Pendek sunya pendek. Sunya pendek. Hadisu. Hadisumu. Hadisumu Musa. Hadisu Musa. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kana iqabi. Kana iqabi. Bima khalaqa wala ala. Koknya pendek. Kowa gitu Bu. Ya, salah. Bima kholaq kowa. Ya Bima segera. khalaqa wala ala. Ini yang saya katakan baca Quran itu gampang-gampang susah. Kenal huruf sudah kenal, baca sudah bisa. Cuman ternyata harus agak cepat. Jadi nggak boleh bima kholaqo wala ala nggak boleh. Jadi kowa ya. Jadi kayak kalau bahasa Indonesia mah gampang. Ibu Eli pergi ke pasar gitu kan. Kalau Quran itu ada nyambung. Ibu Eli pergi ke pasar. Agak gitu-gitu Bu. Jadi ada yang harus cepat. Bima kholaqwa. Bima kholaqo wala ala. Gitu ya Bu. Bima khalaqa wala ala. Masih ketahan nih ya Bu. Bima kholaqo wa. Bima kholaqo wala ala. Ya. Bima khalaqa wala ala. Masih ketahan ya. Itu kalau itu ketahan nanti di lagunya juga nggak bagus gitu kurang. Jadi Ibu masih gini. Ketahannya di mana ya Pak Ustadz? Di koknya. Jadi Ibu masih bima kholaqo wa koknya kan pendek. Kan nggak ada yang manjangin. Ya. Kowa jadi kowa. Bima kholaqo wa. Bima kholaqo wa. Coba yo. Bima khalaqa wala ala. Maknya tetap panjang. Bimanya kan matobi'i. Bima kholaq wala ala. Khalaqa wala ala. Masih. Di kok Coba ya. ya. Ini pelan-pelan ya. Bima khalaqa wala ala. Masih. Ini dengerin.
Ya. Bima khalaqa wala ala. Coba. Bima khalaqa wala ala. Itu benar-benar, tapi nggak boleh jeda. Itu mah sama seperti Oh, siapa namanya Bu Eli, Bu Eli itu iya. nggak boleh Bu Eli, Bu Eli nggak boleh Bu Eli gitu. Bima khalaqa wala ala. Antar biasanya kalau lagi gini Bima ngeblank, nanti udah turun wala. bisa. Ya, ya. Heeh. Ya, insya Allah. Ya, tenang aja. Terus koala. Qala la takhafa. Qala la takhafa. Fama yakunu laka. Tuh, nunya pendek. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Coba lagi. Fama yakunu laka. Salah nunya. Fama Heeh. yakunu laka. Agak ketahan sedikit ya, nggak apa-apa lah. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Nulaka, nulaka, nulaka. Fama yakunu laka. Apa lah Bu lah. Kalau ibu pinter sehari ini, ntar ibu nggak mau ngaji lagi. Nah biarin aja deh. Iya, Udah kayak jadi Bu guru Eka kalau tuh. misalnya kamu pintar mah. Kayak Bu Eka tuh. Bu, kapan ngaji privat? Ah, aku kan udah pandai, Pari. Oh iya bener. Ya, tapi dia masih bisa ngajarin. Bu Eli juga nanti kalau ada waktu di sini ngajarin teman-teman gitu kan. Cari pahala Bu Eli. Kalau gaji kan udah ada dari Belum pegawaian bisa ya. kayaknya. Insya Belum bisa. Allah. Belum. Insya Allah Allah ya. belum bisa. Sekarang belum. Insya Allah belajar. Jangan salah lah Bu Eli ya. Walaupun Bu Eli ini Ikro 3 kan Bu Eli Ikro 1 mah udah bisa. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ngajarin Ikro 1 pasti Oh bisa gitu. lah. Ya, Gitu ya. ya. Karena kalau Pasti bisa. ngajar itu jangan nunggu pinter dulu. Iya kalau kalau kita di IKIP, di PGA, SPG dulu ya. Ya. Kalau mau ngajar tuh harus Ya. lulus dulu. Di sini mah enggak, pokoknya mah bisa ngulang sebisanya aja gitu kan. Di sini mah latihan ngajar istilahnya. Ingat gak dulu waktu mau ngajar kan disuruh praktek ngajar dulu. Emang gampang, susah ya. Saya jadi gurunya tuh, saya jujur aja. Jadi guru tuh susahnya bikin satpolnya, saya nggak mampu itu. Bikin pelajaran satpolnya coba. Ngajarnya masih sebentar. Saya kadang-kadang bandel. Disuruh bikin satpol dulu nggak bikin. Mana Pak Ari Buat katanya. alat peraganya. Itu kan bukan yang susah tuh kan yang itu TU tujuan umum tuh yang kayak gitu tuh banyak tuh. Ya. Yuk, tik gitu ya. Tik yang kayak gitu tuh susah. Males saya nulis-nulis STT, gitunya. STT. Saya kalau ngajarnya mau kalau sering ditegur sama kepala sekolah. Mana katanya itu itunya satpol RTP. apa tuh? Udah bandel saya ngajar. Kalau sekarang kan kalau ngajar gini kan nggak pakai tik, nggak pakai TU, nggak pakai Iya. apa-apaan, nggak pakai peraganya ada alatnya ya gitu. Itu kan pendidikan ya namanya juga. Itu ibu kan mampu mengerjakan itu semua ya walaupun kadang-kadang mohon maaf pak guru bu guru tuh kebanyakan bikin itu tuh ngajarnya mah malah nggak sempet gitu kan kebanyakan bikin program-program. Iya. tiap menteri tiap programnya ganti-ganti pusing otak tuh kan kadang-kadang ganti lagi gitu kan. Beda sama dulu ya. Cuma kita itu aja ya. Iya. Sekarang mah ganti-ganti. Dulu mah zaman saya ya namanya buku itu dari kelas 1 saya naik kelas 2 turun ke adik saya, turun ke adiknya lagi, turun ke saudara. Sekarang mah enggak ya. Tiap naik kelas ganti buku semuanya. Dan itu saya kalau lihat anak saya sekolah kayak mau kuli, di tasnya tuh berat banget, banyak banget bukunya. Kalau dulu mah saya mah dulu buku satu aja bawa. Yang penting mah otaknya pinter. Sekarang mah otaknya tahu nggak Bu? Kadang-kadang buku. banyakan buku,
Sekarang otaknya di buku. Naik kelas kan ganti buku, ditanya kadang-kadang mereka bingung kebanyakan teorinya. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Ampun, kasihan anak-anak kita jadi terbebani ya, beban. Sekolah itu Ya. beban berat. Pas sekarang di rumah pakai handphone. Akhirnya kebablasan. Ngerjain tugasnya 1 jam, 2 jam, main handphonenya berjam-jam. Aduh, aduh, ya Robbana. Ini nggak Mudah-mudahan dilihat-lihat ya. mudah-mudahan nih corona segera berlalu. Pak guru bingung, Bu Guru. Orang tuanya juga bingung. Biasanya orang tua nggak capek, capek juga ternyata kan ngerjain soal. Yang kadang-kadang mah yang ngerjain soal bukan anaknya, emaknya. Emaknya yang sekolah sekarang repot. Kalau emaknya pinter, Nilai kalau emaknya nggak pinter gimana? Masya Allah. nilainya bagus-bagus. Mamanya lihat di Google semua. Iya, kadang-kadang kan. Aduh, ayo terusin dah Yang Bu di Guru. sekolah nilainya jelek-jelek. Iya, begitu. Nilai mana ya? Mm, mm, Bima mm. ya? Ya, Bima. Bima. Bima khalaqa wala ala. Bima khalaqa wala ala. Bima khalaqa wa bima khalaqa wala ala. Itu masih ketahan di konya nggak apa-apa ya. Nanti proses. Ya, qala. Qala la takhafa. Merdu banget ya. Merdu banget nggak apa-apa. Yang penting belajar lagu itu siap diketawain orang ya. Kan kadang-kadang Ya benar. namanya belajar Baru mas nyambung ya. suara itu puguh kemana-mana. Ya udah biarin, namanya juga ada gurunya belajar ya. Tapi Nggak lama-lama insya Allah, nyambung. lama-lama indah ya. Insya Allah, percaya sama saya ya. Biarin aja lah, sama anak, sama mertua, sama siapa diketawain, biarin. Namanya juga belajar gitu ya. Minimal bisa ketawa juga udah seneng banget ya. Nggak hilang dari Iya stres. benar. Astagfirullahaladzim. Qala la takhafa. Kemudian. Ulang dong, Ustaz. Boleh Hasab. Boleh. Qala la takhafa. Qala la takhafa. Kemudian. Kama yakunu laka. Fama yakunu laka. Mata'ina fa'akalahu. Mata'ina fa'akalahu. Wahuwa ya'idu. Wahuwa ya'iduhu. Wahuwa ya'iduhu. Wahamana wa qaruna. Wahamana wa qaruna. Fiha fawakihu. Fiha fawakihu. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Laha malikuna. Waduh, kayak ustazah banget ya Maya. Orang Betawi. Latihan ya, kayak gitu. Biarin aja. Pokoknya mah nyenengin diri aja. Laha malikuna. Kemudian. Lanjut Pak Ustaz. Lanjut. La'uni
La. Mana lah Uni? Salah. Uni mah di Padang itu lah, di rumah makan Padang si Uni. Walu Inu bukanlah Uni atuh. Walu Inu teteh. Astagfirullah. Aduh. Walung inu bima. Ketawa dia. Lucu ya. Jadi ketahuan Aduh. ya. Sok. Nggak apa-apa. Walung inu bima qalu. Aduh, merdu sekali ya. Saking merdunya jadi. Jadi salah. Itu salah mah kan jadi nyumbang gitu ya. Nggak apa-apa. Latihan ya. Karena kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Iya. Walu'inu bima qalu. Bisa nanti. Bagus. Yang ini. Sok. Dilatih. Fi suhufi Musa. Itu yang bikin itu nadanya nada sedih suami, kayak suami ditinggal suami teh. Itu kurang Iya. turun terus harusnya fi suhufi Musa. Coba lepas. Fi suhufi Musa. Oh lumayan ya gitu. Kalau tadi mah kan min zombie, jadi sedih gitu aja, ditinggal kawin itu. Yang ini qala la. Oh. Mm-mm. Oh. Jadi ketawa mulu saya. Ayo, gak apa-apa, mumpung apa belum dilarang. Lanya panjang. Qala la goliba gitu. Qala la goliba. Kemudian Hahuna qaiduna. hahuna qa'iduna. Kemudian Fasalakahu ya Nabi. Salah. Salah itu. Fasalakahu gitu tekan. Fasalakahu ya Nabi gitu. Tanya pendek. Fasalakahu ya Fasalakahu ya Nabi. Fasalakahu ya Nabi. Hu-nya panjang. Hu-nya panjang. Fasalakahu ya Nabi. Fasalakahu ya Nabi. Kemudian. Wakafa. Kaknya pendek. Wakafa. Wakafa. Wakafa bina hasibina. Wakafa bina. Wakafa bina hasibina. Waliyafi. Pendek. Walia. Waliyafi. Waliyafi. Waliyafi ma'aribu. Waliyafiha ma'aribu. Kemudian. Ya Ustazah Eli. Cepat. Kafaru. Ya. Kafaru sabak. Sanya pendek. Kafaru. Kafaru Kafaru sabaku. sabaku. Ro-nya panjang. Kafaru sabaku.
kafaru sabaku. Nah, bisa. Kemudian. Yuridu Hiyanataka. Yuridu hiyanataka. Yuridu khiyanataka. Kemudian. Sadaqu ma'ahadu. Oh, Masya Allah, udah indah banget. Cuman di ma-nya jangan jangan dulu kebanyakan nya ya. Jadi saya dengernya sedih, jadi pengen cerik, pengen nangis. Ya, udah bagus tuh. Sama aja gitu ya, Pak Ustaz ya. Gitu ya. Jangan dulu main cengkok dulu di situnya ya. Udah bagus tuh. Nih ya. Sodaku ma'ahadu. Jadi jangan sodaku Sadaqu. jangan gitu jadi kayak sedih ya. Jangan jangan vibranya jangan main dulu. Nanti boleh kalau udah jago. Bisa sih. Sodaku ma'ahadu bisa. Tapi jangan dulu sekarang mah ya. Takut ngakak kemot jadi Sadaqu indah jadi suara nenek-nenek ya. Yuk, sodaku. Coba Pak Ustaz bilang lagi. Sadaqu ma'ahadu. Iya, itu bisa. Sodaku ma'ahadu. Bagus. Wakanu. Wakanu lana khasi'in. Kho-nya kotor ya. Kho. Khair. Kho. Wakanu lana Khair. khasi'in. Kho. 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 Khair. Kho. Wakanu lana khasi'in. Si-nya pendek atuh. Khosyi'ina. Yang panjang i-nya. Khosyi'ina. Wakanu lana khasi'ina. Khosyi'ina. Wakanu lana khasi'ina. Wakanu lana khasyi'ina. Khasyi'ina. Coba lagi. Khasi'ina. Coba lagi. Wakanu lana khasi'ina. Pintar. Kemudian. Zahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Kemudian. Ahadana. Panjang. Ahadana makanahu. Ya, udah mirip ustazah, cuma lagi nggak punya uang ini lagunya kurang seutik. Udah Belum lumayan. gajian. Bener belum gajian tanggal berapa ini ya? Udah tanggal 6. Wah, baru kemarin gajian ya. Semangat ya. Tadi nih bulan Januari ditunda. Oh gitu, dirapel. Alhamdulillah. Wakanu lana khasyi'ina. Jahadu sekarang. Ini warna belum ada Pak Ustaz. Nah? Jahadu. Yang Ini bawah. warna ya? Oh, warna A ya? Masuk. Warna A. Warna A bijani. Warna ajiban. Bukan bija. Warna A bijani bihi. Kebalik. Biani bihi. Bija dulu. Bijani bihi. Ayo Warna bijani bihi.
Wana'a bijanibihi. Kemudian. Kanu yusari'un. Panjang. Yusari'una. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Kemudian. Maka dayaziru. Maka dayaziru. Wa maka sabiqina. Wa ma kanu sabiqina. Baguslah. Baru 27 ya. Nanti kamu ulang. Udah lumayan lagunya ya, dilatih ya. Percaya, kamu juga tahu kan namanya di sekolah. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata nggak bisa. Semuanya dilatih, bisa ya. Memang perlu latihan, perlu ya dibaca ulang aja, diulang gitu, direkam. Karena sekarang mah canggih handphone sekarang. Nah, kalau dulu ngerekam tuh susah. Rekam, dengerin sendiri, lucu deh kadang-kadang dengerin suara sendiri itu. Kayak tadi ya. Dia bilang ini Ustazah kurang uang nih gajinya belum keluar. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi